Saudara, Amerika Serikat membombardir jembatan B1 yang menghubungkan kota Karaj dan ibu kota Iran, Tehran di provinsi Al-Borz. Jembatan itu disebut-sebut sebagai jembatan tertinggi di Timur Tengah. Serangan Amerika terhadap jembatan B1 terekam kamera warga Iran yang tengah merayakan Hari Alam pada Kamis waktu setempat. Media pemerintah Iran melaporkan sedikitnya 8 orang meninggal dan 95 lainnya terluka akibat serangan itu. Jembatan B1 diresmikan tahun ini dan masih dalam tahap pembangunan. Melalui kamera warga lainnya, asap akibat serangan tersebut terlihat dari jalan raya B1 yang menghubungkan kota Karaj dan Tehran. Perusahaan konstruksi jalan tol Iran mengungkap jembatan B1 murni infrastruktur sipil. Jembatan ini berperan mengatur lalu lintas negara dengan mengurangi hingga 15% arus lalu lintas pada 14 provinsi di wilayah barat Iran. Pihak perusahaan jalan tol menambahkan infrastruktur ini sama sekali tidak menggunakan peralatan militer. متاسفانه جزو زیرساخت‌های مردم بود. اثر بسیار مهمی در ترافیک کشور داشت. حدود 14% 15% از ترافیک کل کشور رو که در محور غرب و 14 تا استان غربی ما هستش کاهش میداد. می‌بینید که ما هیچ گونه مصارف و استفاده نظامی مطلق نداشتیم علیرغم ادعایی که اینجا شده. AS dan Israel juga menyerang area Bandara Mashhad di timur laut Iran pada Kamis lalu. Media Iran, Mer News Agency melaporkan asap tebal terlihat setelah serangan udara menyebabkan tangki BBM terbakar di dekat Bandara Mashhad. Sementara di Tehran Barat, Amerika Serikat menyerang 2 lokasi sebelum matahari terbenam pada Kamis lalu. Memasuki pekan ke-6, lebih 1.900 orang di Iran meninggal akibat serangan gabungan AS dan Israel sejak 28 Februari lalu. این شکاف رو می‌بینید و حالا اون روبرو محلی که مورد اصابت قرار گرفته و این چیزی که Pasca serangan, Bulan Sabit Merah merilis rekaman yang menunjukkan api dan asap membumbung di sejumlah titik di Teheran. Pemadam kebakaran juga menunjukkan kerusakan akibat pecahan bom yang menghantam sebuah bangunan. Dalam rilis video itu, petugas pemadam juga masih berupaya memadamkan api akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Rabu lalu AS juga menyerang wilayah Baharestan di Provinsi Isfahan, Iran Tengah. Sejumlah ledakan besar dan percikan bola api mengakibatkan kepulan asap membumbung di langit Isfahan. Sementara itu Iran juga terus menyerang aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk. Iran menyebut serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ataupun Israel terhadap fasilitas militer mereka tidak berdampak signifikan. Iran juga menegaskan bahwa target-target yang telah diserang sejauh ini hanyalah bagian kecil yang tidak signifikan terhadap kekuatan militernya secara keseluruhan. چیزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید.
Iran menyatakan tidak akan menerima gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran bilang bakal menginginkan perang berakhir menyeluruh, bukan gencatan senjata. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut kesediaan Iran untuk terus berperang hingga akhir. Hal ini merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Presiden Iran menginginkan gencatan senjata. Namun, Menlu Iran menegaskan bangsa Iran tidak akan bisa diancam dengan kekerasan. Ia menyebut Iran sepenuhnya siap jika Amerika Serikat melancarkan serangan darat. ما برای خاتمه جنگ کاملا روشن است. ما آتش بس رو نمیپذیریم، بلکه به دنبال خاتمه کامل جنگ هستیم، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه. و ارائه تضمین‌های مبنی بر این که دوباره این تجاوزات صورت نگیره و همینطور پرداخت خسارات و غراماتی که باید پرداخته بشه مردم ایران به خاطر حجم خساراتی که به هر حال به ما وارد کردن. این در جنگ زمینی حتی خبرتر و مجهزتر هستیم. ما کاملا آماده هستیم برای مقابله با هر گونه تهدید حمله زمینی به کشورمون. امیدوار هستیم که چنین اشتباهی نکنه. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa. Besok hari Sabtu, jadi selamat menyambut akhir pekan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.